ida dehang mai hau hanesang ne freteling ida agora ne ema sira husilor sainian det ita loro mono laeona agora hau hakarak for resposta ba ema hotu nebe iha hanuing hanesang ne Freteling ukung iha governação primeiro. Freteling cria sistema educação gratuita ba estudante nível primária to secundaria. Karik ne gratuita det ba maluk sira husilor sae. No ita husilor mono na fatin selu ba escola, husi primária to secundaria. Lae povo Timor-Leste tomak hetan sistema educação nebe hanesang. Freteling halo sistema saúde gratuita. Karik ne badet maluk sira husilor sae. Karik ita husilor mono na fatin selu clínica ou hospital pública sira ba hira ita ba halo konsulta saúde. Lae ita povo Timor-Leste tomak hetan sistema saúde nebe hanesang. Freteling haruka estudante rihun barihun sai ba escola iha nasaun Cuba. Karik ita ne maluk sira husilor sae mesak det makaba no ita husilor mono laba. Lae realidade hatudu iha klinika no hospital iha Timor larang tomak agora ne ita ne maluk barak maka sai nudar doktor no profesional saúde seluk. Sirane hotu maioria produsu si programa nebe Freteling halo liu husi nia ukung ia governação primeiro. Freteling halo lei dobro nacionalidade ho nasaun Portugal. Karik maluk sira husilor sae mesak det maka ba servisu iha Inglaterra no nasaun Eropa seluk. Lae ita povo Timor-Leste husi loro sae to loro mono husi tasi feto to tasi mane ita hotu hanesan det ita hotu iha maluk rihung barihung maka agora servisu iha Inglaterra no nasaun Eropa seluk. Ikus ne governo nebe viabiliza husi partido Freteling fahe aihan cesta básica fahe osang homontante $200 ba cada uma kain. Karik ne fahe det ba maluk sira husi loro sae no ita husi loro mono lahetang. Lae cesta básica ho subsídio $200 cada uma kain ne fahe hanesan ba ita hotu husi loro sae to loro mono husi tasi feto to tasi mane. Governo nebe viabiliza husi partido Freteling mos maka cria lei forte liutang ba combate corrupção. Atunune Timor-Leste sai forte liutang hodi luta contra naukten siranebe sempre foti itania osang hodi halo riku sirania ang sirania grupo no sirania familia no sira halo ita povo maka kia hanesang ne na fatin det iha tempo naruk sirania ukun. Governo nebe viabiliza husi partido Freteling mos maka esforço makas ona para hadia Timor-Leste nia arte marciais sira. Atunune Timor-Leste nia arte marciais sira bele sai hanesang organização de esportu nebe bele kompete iha mundo internasional. Ida tang, hawa luhante ida. Governo primeiro nebe lidera husi partido Freteling maka hodi osang fundo minerai niang mai. Osang ne maka sustenta Timor-Leste to agora. Lider sira nebe imi foti liu falisantu ne heng gasta los det osan sirane to tempu sira la ukung ona maka sira hodi supermi mai buka ita iha tinam barak sira ukung nasaung kazu korupsaung buras sirane maluk sira riku ita povo makhanesang ne nafating heladet realidade sirane sidak loke imine matang para ona tempo to ona atu ita hotu husi loro sae to loro mono husi tasi feto to tasi mane mai ita hotu hamutuk fila fali ho Freteling atu luta kontra oportunista sira nebe gosta bosok ita sorang ita halo beg ita hodi halo riku sirania an sirania familia ou sirania grupo. Tamba buat sirane hotu how say for it how ne votu ba partido Freteling ba Senhor Francisco Guterres Luolo. Mai ita hotu vota ba número 2 vota ba Senhor Francisco Guterres Luolo. Atu Senhor Francisco Guterres Luolo na fatin luta contra corrupção. Vota ba Luolo hanesang ita luta contra naukten siranebe tinam barak nia larang nauk povo nia osang no halai. Vota ba Luolo hanesang ita hasai ita nia an rasik husikiak no mukit. Vota ba Luolo hanesang ita vota ba ita nia oang be oang nia futuro nebe dia. Kita haluhang. Vota ba número 2. Vota ba Luolo. Viva a República Democrática de Timor-Leste. Dame no hakmatek. Hela hoita.